kublay pikin dong pet baro mat kumju iki subscribe dem ta kindiat nginya phai saka kubor ka balami na po kari China lai thu ba menen ka sgi balang ka badai ka ar photarik ubnai Januari usnam arjar ar puai kari India jongi kala da Maham ya kari China ba kanombet satya bansna ya kadam ka barat ba hakate kawa Brahmaputra ka badai ketin India bat Yarlung Tsangpo river ka badai ketin China balaang ba kan jing persya jaka India kawan hadein ba uteu chairman jaka water resources hapo kari China badai uyan Zhiyong ulaang ba nadu ubnai November usnam arjar pau kari China kala da plan mansnai kateka dam ka barat ba hakaba yadai ban petrekam ya kaneka hydro power station kaban supply light hakalang saudang jang kateka ri China bat khamtam hapo kateka Tibet ka badai ka jaka kabak dang duna sisa hakilain cokalai baraka jing yalang kabarang sudap kinong yalam cikiniki artli kiri kilaya kendo ketika meeting kabaki khat ka Central Water Commission kablalang hapo New Delhi baraka ka meeting kilaya kren halor kane ka wa ba kabatu na kawikari sa kawikari bat menta kari India hadein bakal yasno bakari China kamut bansnano ya tika dam kari India kala ang bakan pentrekam na ketika ELM lane kata ka export level mechanism kabakila kula na du usnam arajar nrio hakabakin ya menjor lane banya hon bet ya ko kaba mi na kawai kari sya kawai kari bat kari India ru kalapen pa balada kari China kan sina sya ya ketika dam ke barat ba kan no ka dei ka jingdu jingmen to ya kari India bat kamjuru ya kari Bangladesh balang ru ba kari India haki por ki baka jingkerdu kawan babon ki breu hakaleng cengkari North East ki syani ala ki depend ba ketika wa Brahmaputra haki lain caka jing dan kam caka bar menta kari India ka ang balada ka ri China kan snai ketika dam dikena ka jingkerdu laneka drop kan sawan poi hapo kari India ka jong bat kene ka de senang Medong ka bahap hapo Tibet hapo kari China bat ka sarkar China menta ka plan bersnai ketika dam ke barat ba hakateka wa ba ka badan hakateka senang Medong hapo Tibet ka bahap hapo kari China.